Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakit kan? Masa sih ah. Colek-colek doang tuh. Tapi udah lama dijaga? Dari lahir lah. Oh lahir. Gitu. Jangan kos. Di Semarang kos. Colek. 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 Tet. Subhanallah. Padahal gitu doang ya? Aduh. Warnanya dingin ya? Hah? Warnanya dingin. Ini enggak cedera pak. Ini tuh Enggak ini enggak. Cuman otot aja nih. iya, keberatan badan kayaknya ya. Enggak. Enggak ya. Cuma otot aja nih. Tarik. Sama di sini gini. Sampai buat lagi. Jadi nih kaki sakit nih sampai pinggang kadang-kadang. Masih sering main futsal tapi Berhenti dulu kan. off dulu. Colek, colek, set. Udah sakit ini. Iya, jangan dingin nih keluar. Oke, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe. Jangan lupa di subscribe. Ya. Apanya? Channelnya Official. official Mustika Cijago. Mantap, muncul.